Maragsakngal daw kada kayo amin sapay kumata na salun at kayo akanayon. Kapadasan man ni Kabsat Marta sa napunanagan ti may drama ita dito'y Manang Bianang, dito'y YouTube channel JENA ALMOITE drama. Ngamsakbay ti amin, nabara pa kablaaw kada Joseph akasitong Sabado dita Ambukaw, Santiago City from Josephine Sabado. Ni Ramilin Murao dita Abu Dhabi, Dubai. Kani Mrs. Dayan Miranes from Melinda. Kastimanti ko na ni Kabsat Marta. Dear Manang Bianang, adda ka aruba ka pasaray apalak. No adda makita kan kwa na ti kayat ko kasjayak mat. No mabalin, jak kayat tagpaatiw ta panagriknak kat nalalaing, napimpintas kan nabakbak nangak ngam iso. Rogyak man nga rod ti agsalaysay. Ano lakay? At damot din katulong dabiring akaaruba. Kahit anya ko mano adan katulong da. Agpalangguad manan isa kundi katulungan. Anya ko matibibiyang mo aya. Ada nga ron kwartada apagbayad na iti katulong. Adado lang amang ti kwarta tangam iso. Ay na, mangrugi ka man ako na akon, Marta. Di ka man nagpaatiwan. Ado man nga ibagbag-amawn. Kag pa'y sumag. No kaya na kag pinakita kami iti pasbok. Tapin nangatwan iti kargana. Agtal na ka man. Tila sasawam. Di ka laagbain. Anya ka mitin? Awan pa'y napuutak mo takin ang pianak. Kontrabida ka kanayon kanyak. Kasanaw kat awan mo't umnaw nga ibagbagam. Jak mo't kayat akanunungan ti mading aramid mo Awan pa'y ganas mo kang kamag. Iso nga rod ang nagasawa tatap na agkakampita. Saan mo't ta kontrabida ka mo't? Inkaglotaw tanay, malimanay. Awan ganas kaw ang makiapakin ka ita. Nabanuga ka nagpasada. Hello, Nanang. Nakaawag kayo, mat? Uwan anak ko, tada ko maibagak. Ay, marignak nga minan, di pa nagkapsot ko. Kan oray ti amam, ado matandirikrik naan na. Kasla marigatan akong ngagtrabaho iti unag ti balay. Ikat diyo pilitan tiyag trabaho no diyo kabaalan. Kapilitan mo nga ron ngagtrabaho, aktawa mo maibaon. Ada ko makatulong. Ha? Mabain ako mamang ibagang amok matkid di aman nakaawat ka, nasimpot ka, kan naparabor ka nga anak. Ay kat mangalo tayo ti katulong yung ananang. Sana problema na ita. Ngam kita nyo ta di mapagtal ka na babaunan ti alaan nyo. Wan, siyak ti makaamo anak ko. Adaw ti masapulan a babaunan dito. Alang nga ron, makamu kayo ngagsapol. Tanay, adda akat nga ron dito adayaw. Kahit mangala kami nga rodan iti babaunan. Una nang, tapno adagluto iti kanan nyo. Kan mangilabay iti kawusyo kanitatang. Ay naiman nugutan dya anak talakay. Mangalata kanon iti babaunan ta dito'y balay. Kung naktupay ka, ita di ka man makaidnan, Marta. Di ka man ngamin agpaatiwan ka ni Bering akaaruba. Ay, awan pakibyangan ni Bering iti dayta banag. Di mo maniramraman iti saritaan dayjay. Tamasuronak no malagip ko ti binulod na blender ta. E den sublina nadadaalan. Oray ko man no sinukatan na. Ay na, nabaybayag daytan. Dua tawanan tinapalabas. Isupa natin sang kalagip mau. Ay, ala, rumara mga raw. Tay nakagsapol itagbali na katulong. Tanay, marigatan akong ngagdalo sa aglabak naglutaw. Kaya't kumutan taginan na. Aginan na kamutan ngagpasada. Uray tadaman ni Ronnie nga anak tayo abroad. Saan natabaybayan day jay? Isaw timang suporta ka data? Ay saan? Kabaalak pa'y tagpasada. Sayang tikitak iti inal daw. Isupay paggatang iti masapsapol diti balay. Di tay panamnama amin ka ni Runay ta kaasimot jay anak ta ngagtrabaho ija abroad. Nagrigat ti trabaho na ijay. Anya nga iti trabaho iji balay yun na Marta. Agdalos, aglabakan, agluto laeng, talya.
Katun mabalin na. Tawan pa'y matay inaplayak at trabaho. Awan pa'y awag da. Agad ka sa nungay, mangrugi kan ngagtrabaho inton bigat. Katun anana. Ag stay inak when no stay out. Stay in latan. Tano stay out, kasla saan nakatulong no kasjay. Ala nga rod, da kayo ti makaamu nana. Nana Marta, tataan no, mangantayon, nakaluto ako. Nay, nakaluto ka adagusan, talya. Kaano la itay daldalo sam tinatag nga isagpaw mo ijay lutlutom amasida. Napardas ngamin at talaga ti gungun na iko tata. Kasta ati mayat ababaw nun, alis tong aggargaraw, saan na naginad. Kababain mo ta ginad-ginad nga trabaho Mala, mangantayon nana, tata. Alang araw, tanay, mabisinak mo tan. Apay day jay. Kasla naapgad jay luto ni Talya, bakit? Kan medyo nakusol jay inapoy. Kan jay karne nagtangkad. Di namot inangir anaimbag. Kat imbagam ko maitay kan kwa na, ano? Mabainak mo't nga raw. Ta siyempre, damdamo na pa'y laang ngagtrabaho. Ang mga numaupay. Mala, bayam, tasyak to ti mangibaga. Nangal-ala ka pala kami ni tibabaunan. Kabaalam mo't taglutaw. Naib-ibas pa'y tilutom ang amisaw. Mabanugak nga ro din ngagtrabaho dito'y balay. Di nakla maawatan mutten. Kaya't kunti agina na. Talya, hinton maminsan di munton apgadan ti timpla ti lutom amasida Naapgad ayan nana. Saan mat? Natamnay tupay day jay ti kunak. Pasensya nana. Ngamkas jay at talaga ti timpla. Kano agluto kay tinapoy, linayam anaimbagan niya. Kano natangkan ti karne ang analayng atanay. Kurang tingay pang may kanitatam nga ano. Awan pagkagat may kan pagngalngal may. Masikuranak mat nga min mabayag amaluto ti sidaan. Nugumatgatang kayo iti karne, pilyin nyo nga min mat Tay saan anakulbot nana, tapno maluto adagos. Kanjak sa kaalaan na paglutuan di kaldero yo, iso amakusal ti lutwak no kwa. Kurang la itilinay dayjay. Husto mat ti kunak nana, ta inurasak mat, tano agluto ak ijay balay mi, saan mat akas jay? Wano, jay bagasyo nga tanana, madin sa jay bagasyo, sukatan nyo. Aniya? Hello, Nanang. Kumusta kayon? Ay, kastoy kanayon mabanog. Magnaak mabanog akadagusan. Ikatagi na kayo lang, Di kaya agbambanog. Nagluto ak ngamin itay, takasanaw, di magmakaluto tinasaya at jibabaunan. No sana napgad, naksad. Pasaray makusil pa tinapuya lutuan na. Bakit bagaan nyo, Nanang? Ibagbagak mat, ngam natanggan ti ulo na. Agpakalaing mat. No kastamot laang, sukatan yon. Sumapol kayo niti sa bali ababaunan nyo. Ay isaan, apaan nak, no ikatag. Kwa, nayunak sa laangan anak ko. Mabalain. Mga laak ko mamanan iti may sapay ababaunan. Anya? Di duan ti swelduan nyaw? Sana bali, ata sano na dakal ti sweldo datag bingay damot iti trabaho. Ay kat, ala makamu kayo. Napatag kayo kanyak Nanang. Iso di kay mabali na paayon iti kayat yung aramidan. Ipaay ko amin na kayat yung. Hello, di mo't sikat ay sigod ababaunan ni Georgia? Ay, una na. Pimanaw akon. Tawan ka no pang swilduda kanya akon. Anya trabaho mitangay dito'y ilay balasang ka. Agbirbiro ka nga ron nana. Di mo nalayang ka nga aglutaw. Ay wala na. Kano siyak tayo ayaban datong kaladapas kan. Magustuhan dati pa naglulutaw. Kaya't mo tagbalin akok. Ijay balay may balasang ka. Agpaisaw. Kaya't ko ata na yawan trabaho kita nana.
Adda babaunan men ngam, di na makabailan taglutaw. Urag lutulat aramida medya balay. Ay kawan na, day talagayam. Kaano na? Inton bigatan, ano kaya mo dyan ay? Itakit din ta sumurutak kada kayon nga gawid di balay yun nana. Ay kawan na, mala, agkuyog tangarudan nga gawid, balasang kaw. Talya, iso ni Janet. Janet, iso mo ni Talya. Ag tinulong kayo iti trabaho dito'y balay, wan. Ni, nasaya at adan ka duhak nana. Wan, si kati para dalos kan para laba. Nimot Janet ti para lutaw. Ay, wala nana. Ne, agluto laang taramida ka. Kasta laang titulagan tanan ha. Wan, tanitalya ti para dalos kan para laba. Agbingay kayo iti trabaho. At damot gaya mon babaunan nyo, mare. Aywan saan lamay sa duwada pay. Ha? Ne. Agasam man. Imbag man, tada pagpasweldo yu kadakwada, mare. Ay ka siyempre matabiring. Anyat serbina nga dyan anak ko nga da Java Road. Kanya anak ko tinagdesisyon iti dayta. Ti kayat na agnamay kami iti amana. Agtugtugaw kami kanulaangan. Tapno makainan na kami anaimbag. Ay katmayat, amare. Ura dya anak ko. Iso tinangibaga ang mga ala kami iti babaunan mi. Takanayon mat ngamin nga agsakit ti sikat ko. Saan akayat dya anak ko ngagtrabaho ak? Ay oray mo dyan anak mi Numabalin nga rod katalaw talaan na ababaunan. Ingamjak imanugot. Anya, nagadun nga itatalo. Huwag nga rod Kabalan na kanuma swilduan. Oray 5. Ngamda kami kanila kay tagmadmade. Ha? Medyo dakkel mga minti sweldo dyan anak ko Java Road. Tadakkel akumpanya dyan pagtrabahuan na. Ay katmayat nga rod ano kastamare. Ngamsyak, maasyanak iti anak ko ijay abroad. Tanarigat ti trabaho na ichay. Iso ano pumigsaak, oray pagawid ako hindi katulong me. Takaasimot ti anak ko. Iso pa'y apagkastusan na. Ay, no dyan anak ko. Barya na lang at isusweldo na kadagiti babaw nun may. Iso nga one problema kan kuana. Apay nga asyak ti pabasulam. Si kamat tinangitin ng kadagi dyan. Nay. Kano si ka? Aglibak ka pa ilang. Ay, sos. Apay dagi jay ngay. Agap-apa na mo tinbakay. Bye-bye dita. Gagangay na. Agab sa tupay katagapa. Dagitando kat saan nga agkabkabagyan ti saanan. Ay, inkakitaan ta ang mga nuag kinabilda. Natangsit ka gaya ma. Atay ko! Nay, sos. Agapadan na talaga. Ay, agpinungutan. Inkaanawaan ina. Nagloko mo dagitan. Sikan ati mga nawat na napigpig sa kang amsyak. Mga lakay di sa nga timbaan numon tay sa buwag mo kadakwada tapno agtalnadan. Mala, mangantayaw, tanay mabisina kaon. Oh, apay akuskusilapan nak si ka, Janet. Kuskusilapan kaya mag. Sika siguro ati mang kuskusilap kanyak. Di mo ipulagit kanyak ti ugalim. Adda tayo iti sango ti grasya. Di kay managapan. Talya, Janet, pangasiyo man. Dayta, Janet, ati bagbagaan nyo tanagtangsit. Tangsit nga Anay ko, agram ka na. Anay ko! Ay, nahagtal na kayo man! Anya kayo matyaw! Husto na ital ko naknay! Di kang pinungo! Anay ka na! Di nakiraman na pungotan na! Tibok ka! Aglisi ka! Tapno di ka may ramraman, nana! Daytimat! Anay! Papanawa mi dan. Nagkunang kami na mga lakay ti dua babaunan. Anay ko! Nakaramutan pa'y tirupak. Nagsakit. Papanawa mi dan kunak. Basol mo matla ang naita
Agraraman ka kamay. Ni Janet lang ang ati papanawan nyo. Tasakti mo na dito eh. May matalya ti mangirugrugay ti apa? Iso ti papanawan nyo. Agbati ah. Dua kayaw, apo manaw. Awan, nagbati ka na kayaw. Malas iti pagtangan tararamidan yaw. Ti kanayo na panagap-apa yaw. Isa apo manaw kailangan. Sinalbag kayaw. Gimatang magayam itilogan ni Biring akaruba. Kahit anya ko maita, di mo ko na ngagpagatang kamot ijay anak mo. Ay, saan na awan nagmanehaw. Katsi ka ah. Manjak, bisi ak ngagpaspasada. Jak masango na ita. Kadi siyak to tagmaneho. Agsuro ak ngag-drive. Isuro nak. Ay, saan na? Bakit kan? Narigat ang makasuro ti bakit. Basta, kayat ko ti madaan itilogan. Uray jay saglalakalaeng. Awagak janak ta. Papa na, Mare Marta. Ah, amo na matandag maneho itilugan da ito'y abakit. Papanam ko nak. Kwa, ijay ilay, nga madarurayak. Ay, umay ka kumalumukanan. Agpaili ak matlaeng. Ay, sana, enta darurayak. Alala mapangkalatan bireng. Panawan nak dito yan. Aguray pa rin talugan na nang tawan pangkas tayo. Nungay hulugan, anak ko. Narigrigat man na. Jak kayat kada pampanunutan na nga utang. Bayan niyo, taagurnong tayo pa eh. Kanon to pa'y ngay. Imbag no si bibiyag pa'y na tao, no makaurnong ka. Wen, agbyag kayo pa'y tinapaot na nang. Apayakas tati tsuram, aglaladot kamay. Napaay ka? Saan anapat ganti kid daw mau, ijay anak mau? Ay, masuronak nga rod. Nalaing mangagmanehon day dya abiring. Akit, umapal ka man na Marta. Ay, awanain, mabagtit kansan, gapoy ti kaapal mo, iti sigod na karibal mo. Agtal na ka mamag. Karibala sasawam mag. Kat isumay, amok isaw anasakit tinakam mo kanibireng, ta isutiin kasar ti sigod anubyom. Tila salsalawasawam. San mo't Nalastog day dya bakit, iso kasursuron ko. Di mo nga min maaklaw na napimpintasan ti biyag na ngamsika. Isuro nak tumang kiding agmaneho. Nalalaing ak malama kasuro ang miso. Lungba ak to day dyan nadalugang ko. Ay, masadutak. Awan panawon ko agisuraw. Manaktak lang na ita. Awan mo't latlugan mo nga imanihaw. Agraraman ka mag. Kadantulat taa. Ha! Makagatang ak to itinapimpintas nga dayo alugan. Ngamjay lugan day dya abireng. No kasta, ilakla ko yu jay lugan nyo baraw. Una na. Sukatan mi man iti dakdakil. San kami ngaminin nga umanay. Ay sayang, nada ko makwartak gatang kun. Ay, bagay yun na dyan, nata, automatic na dyan, kung napintas pa ay. Ay, huluganan Hulugak iti binulan, kayat mau. Ay, mabalin mo ta na. Ang down kayo nga roda. Sige, sige, manungay ti down ko barok. Anaw, mabalin ka numot hulugan jay lugan ni Siryakaw. Mabalin ahulugan. Kahit, anya ko maita. Imbagak ahulugan ta. Anya? Ay, di ka man. Kung nga ron jay anak mo nga aguray pa'y day talugan. Apay ay ang agpilit ka. Sana bali at ahulugan mo't. Kan saan mo't unay anangin na dahi jay tasikanhan nga rod. Sanay, gastos lang na ita. Nagano ti repair da jay alugan. Kadaanan nga min da jay. So katanda ta, ano ti repair na. Magastusan ka lang ti repair ijay Nay, apag isaw, ni Rooney ti umawag.
Ah, hello anak ko, ay nanay bagtay mawag ka. Ada ibagamikan ka. Ada nga mi naglaklako itilugan dito yung lugar tayo. Kathulugan ka no. Diyay lapag down ti probleman. Bayan nyo pala natalugan na nang. Ngamin, agawin ako ni Timabiit. Ha? Nay, apay agbakasyon ka. Nagka-problema ti kumpanya pag trabahuan mi. Isa pagawitin na kami na trabahador. Aniya! May cut kami ni ti trabaho mi nanang. Isong agawid kami. Aniya! Nagawid nga ro anak ko kat nabayagan na standby diti Pilipinas. Sana na nagsubli ija abroad, isa nagsapula nga niti trabaho na iti lugar mi. Aging ga nang asawan, katitadan bukod na a pamilya. Sana natungpal tarapaap ko, isa ko kwaklatan ti umapapal iti padak abaket akalugara. Alakastan, tigayim mo, Marta. Alaga gayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito drama tayo. Manang Bianang! Musical scoring, Eli Palacio. In your nose parity script kaniti drama to gayam yo, JENA ALMOITE. Salamat manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.